Barlok nong ribhoy, pitaj ban let chelong ba pisngo jengai bat taj kadheng kali bat sngolut put ke let chelong tang na kebenta ban shana mobile. One Haya Service Center han Nongpo Town Shopping Complex. Ha ke kamera ke bar spa Sanpe Khundai ke Service Center ke bapila ban ai jingshania. Ka jingshakri ke bapura na ka Xiaomi, Realme, Poco, OnePlus, Nothing, Lava, bat kiwei. Kaseng Nongpo Area Welfare Association hadin ngejingai lenti ban ai ke jingshakri ha kathan Nongpo Haribhoi District menta la arp san snem. Kabelalong hapadeng ki babun ki jinge ban lumlang nyela ki para long kemi ban don hagne ke kenhun ban tei ke jing baha jong athan. Mentak si kala penlong ye ke jing lekemen jubilee lene ke jing rakhe ye ke jubilee rupa kabela penlong hanong po. Hagne ke ski la penpu penping na ke jing ruai belarwai hi de kinong ki kam jong keseng. Bat lawan ru ban ai mensim da UMLA ke nongpo constituency uba Emerald Bonds im. Ha ke jing don lang UMDC Barim uba Balajid Rani uleng do raj kerat nongpo uba Linus lengdo ke Presiden Jong Nawa ke Kong M Marai ke Advisor ke Kong WK Bla kirang ba sinong kinong ilam seng bahlang lembat kiwe. Naga liang jong UMLA ulah pelai pai baru ye ke kot sa jingken mau jong seng Nawa lani ke souvenir badah ba ajing kran ulong bagalong ke ba baha ban pentelun ye ki kam jong ke kenhun kilong kemi namar ke jingdon kam ban kidru ila ke jong ye ngesem ban pej baha ila ke jong ki khon ki kti ban baha nengkong ke ye ngesem Henry kini kilong kemi ki badan hapok kene ke kenhun kila IT met ban mensim bat ban mi syakman ban don ha kene ke kenhun ban treina ke benta ke baha kemiat jong ke imlang ke salang kum ka jing phaidin ye ke arp san telikisnem ke belalet no syadin jong ka jing ya lenti ban treina ke benta ke jing persang ban pen bahaya ke than laken mau kerpang ru ya umahe Dr. Didi Lepang ubalabam kwai hdo rublei ubalalong ke benta ke bakong san baha ban kersian ni kene ke seng ha ke bala penlong ya ke jing sangam jar ke bisiminin Shushu kum gadak jong jing ke menlang laot yo kek jubilee jong seng da kinong sha khot ngobha rengkat kinong yalam jong seng Ot yung niukik, nakana kapor haka kerting jom ka Nongpo Area Women Welfare Association, yin ot yung niukik. Boleh sponsor yang kasi bikin yang souvenir. Jubilee kadai kejin kemen. Abagi pai saya ketin ke dompli. Angni ginon lang maro
dan di balong Kristen, kita di balong Kristen, kita di balong Hindu, kita di Muslim, kita di parlok kita ni kapter. Iim hagari India kapan di long Langlut, pan Syakri hagi jengeng kapter ini dan. Kajing rakhi yang Jubilee kali nanti kapor mendan. Kapisim lagi pergi por. Kijukan mau kiju rakhi yang kajing identiti. Jom mau jam ki berker. Jubilee kiju rakhi hagi jeng dak kapal arpusan senem. Kim pareng kita silver Jubilee. Kajing rakhi kapal sunrose senem golden Jubilee. Kajing rakhi kapal underrose senem ka diamond Jubilee. Kajing rakhi kapal nyusan senem ka platinum Jubilee. Kajing rakhi kapal shispa senem ka centenary Jubilee. Baru berkata. Berkini kita mau jam kibangi ken mau abangi kertiang din yang dijengya inti jong kano. Kum kejela ka bi ik jungi nila de bandam san pos dem itu namanya. Nila roy nila ya nila nangkiu lagi bentai berker. Keribohoi distrik ka bi ik jungi nila de bandam arpusan senem ang senem angkat anyong larakhe silva Jubilee jong Ribohoi district kemudian mati jong imahe doktor di dina kiken hun kiseng baper kila bende kiseng halang kila bende ki balang kila bende ki kenhun baper kila bende school kila jurakhe ya kini ki maumer baper Mendakas ni don ha ke de por ka kerpang ni. Bakum ka Nongpo Area Welfare Association. Nia sakhilang ni kemenlang. Ya ke jingdap arpusan senem yang jingga denti ke jumpi. Nadu bakak kendai teriku Oktober. Senem ajan. Ya kabak nasdam dia kene kenbun. Kumala aban sungtu kani ka association lani kani ka kenhut kani ka balai judon benta hagi benta ki berker naga benta ban pentikna bahalor ka tu ka mutu ka baki fidon ka bakren sapang ka empower women, uplift children and build the future ka bai advisor di dalam abangi phaidin ya kani ka moto ka jungki ani ka jungmu ka jungki ka kedau shai ya ka jing trekam ka jungki hadi por ke beladem haki ni ki benta bakai ka klik jingmut yang ani ka por kolong habanga plik jingmut ban pet ya kani ka moto ka kedau ya gilai tadi benta ka magani ka kedau the past, the future, or the past, the present, and the future. Kamenor, kamenta, buat kalasyan. Empowerment women ketika menor kabapi, ini kita terpeng di jungki kepada orang baru, kabapi la tristom, la peni ya kakam, bat la de tri kakam di jungki, orang di jingong. Kabagirip start di jungong na kapor sa kapor. A strong woman stand for herself, and a stronger woman stand up for others. Kakente kabaklan kayeng nagabenta yelili. Bakakente kabakhamklan kayeng nagabenta yelili. Hadirin persyang lagi menteri baru ni kuat nak kabah siapa kabah khamha nak kabah khamha siapa kabah khamha susu katakan ini kuat kejumi good very good excellent bahkan ini kita identiti kejumi kabah bor yang ni hadi bor kabah dia nadon bentang naga benta kumdo benpek ben kemi yang dikelum dikena hanya benta bakter ki awareness bakter
Kejing don benta naga benta kumno ban penting kena shop cengai kan don ni islam tahu. Ban kali kali ke kam ka bagi la dep ban le hang kejing ya nanti ke jumpi hagi senang ke belalit no. Kubli shibun kubli jijarno ya kejing no senyang ke jumpi kum keseng. Ban ka benta peding jong ka mutu ke jumpi oblit cengai. Kapering jumpi yang ni kubun di belasan. Kita duduk pada yang tak. Kasapoi kapor bagi pinsisimti pun bilang enam. Kapakret ya ke present ya ke muta. Kapapinbun ikirin jat begini ke belayalam. Kini gelung kebi kimi ye ikijongi kibala priang di momento benne. Kali kapas kabalale. Kabalale ni kerpat iki bikin treu karta kalau saja. Kemensin berjumpa ke kuat tak bidon lang ni ngatrai bayar wai ni ngati kirwai ni yarwai lang kirwai but ini scam pakai digindong berjumpa ke jinglah berjumpa benpengi benpentin nanti kamlong naga benda ke jingha naga benda kini di ban simti dan por di ban Bat ka benta ka balai jong kani ka moto ka jong hi bit the future ka kanya ka lawi ka bansawan ikun iksiu di jong hi ki ban simti agi por ke banwan bagane ka seng kan peteng kan ne pat utak marmisiam ki dan sibun ki seng ikun hun bila bande society bila bande SCG la seng ki dan ki bane ki dan batre ki dan ki ba Tulan nak stementi dan juga kunno dan juga yapno iseng na punta. Ning subkemen bakal nawa kadon kayen pakai yayen. Aku santili isnem. Nama kabangi rakhe kanu kajingdap snem. Kade kasni kabangin kertiang din. Yang kisni balik no yang ki bangi lale ki jing job ki bangi lamat hadi di at santili isnem. Dengan semua berpengen mau akan dikepor. Ya kawai ke jingkren jong wei undang thok kot khasi jongi makrau. Padar H Ilyas. Mo agak kot jong hang tu ka kabakerteng kidinja ulong shwa. Le sebun nak deng jongi kan mau yo kot. Ngakan mau ba kadon kawai ka benta jong kot. Kabo padar H Ilyas wong. Om don ubak hamatla ban yo bongwa penpe. Om dan ubakam kelut banyo bongkwa pansanga no pada kentin kaba jeliu du kata-kata Henry kanawa apa abau beliau lai keman kalape yang kita ni berdekam banyo iki jingan kanawa abau beliau lai skor kala bersang sengam ya jingdawa jong bapo kata kali kabangin yin kam smotenat ban sengap ha kabangin rakhe ya kanu kajingdap snem pilungi dengan semua bagani kapor kabangin don benta kalau sisa kapor juga jingjok kapor juga jingkemen bakum ki nongelam nadu kabasdang le se don ki balik no ru yin pen paulang kajing semua kemen kajing songu na kabenta balik no ru mo kum i doktor di lapang Ibadon ka benta ka bakraw na ko pasdang. Ibadon ka ji ijengay na benta ka na dong bakathain ka jungi. I doktor di lapang hakapor ba dang school ngajukan mau yang kentin ka bayong. Na ka benta ka riboy ka bayik ka jungi. Bakathong ka jungi ka long. Banrat ding khong. Ya ka jingpang, ya ka jingbi, ba ya ka jingduk. Kata ka ka mission. Ka ba imahe Doktor di lapang isan. Pailang persang ni kata. Niyo iru yang so. Jong kajilan ng kiwiran jong kadong pakathain judi. Kajingla jong kariboy dusik kajongi bakan ng kiw sa khamat basa perang. Kamdei kajingla jong ginongbi khamat judi. Kajai kajing don jong kungki kiseng. Kibala ban kersyang lem. Na kabanta kajingdawa haka imlang kasalang judi. Nangit bagiwi-giwi kiseng ru
kindon lang ya kaju berkom perkat. Haba kanu keseng, haba kiseng, ini bendon ketong, kabani kekamat kejungi. Mo kabang ini bendui, kumau pada Ecelia semua. Bat ni kini reti, ba kum kiseng di boper. Ladang indon sisa kata kejingi ijengai, ladang kejing kemensim jong kejing ikit kialang, naga berta ke imlang dasalang kejungi. Nangai bau tau drop kita kejing sniu, kim nomla panwan ke imlang dasalang kejungi. Kaseng nawang apusan snem. Kalong sisa kapor ke masnot tenan, kejing syakri ke ba dakbian watlang idang lang banne kamha syuk. Kamutu jong kaseng nawa kadai empower women. Kamut ban pen kubor ya kilong keme ki kentai. Nang ta uplift children ban kentiu ya ki kon ki ti jongi hake em lang sa lang society jongi. But kumju to build a future bantay ya kalawe ka ba pernai nang ta ki kon ki ti jongi ki long keme ki kentai ki badon kam ya ka jingnon kam jongi. Kum ki long keme ni ya tray arbusan snem. Kaya ka ba sutan nake kalong ka jing ya ka shan iwe. Kaseng nawa kam de ka pressure group. Ni tray na pagta jing ba kam tam jongi. Kena ki lani ki brio ki ba kuna ka khotme. Children especially lani ki kentai lani ki no namta ya ki kena ya ki kentai ki ba hapan pep school no shiten namta ni a ki training ya ki mix samla ki ba the dep ki jing puli jongki ba ni a ki training ki ba bonjan awareness ki ba pitio I dan ni plak ya ka souvenir jongi pinyo I ya ki kam ki jing tray jongi lani ki activities jong ka association baroko we la yang ni kan shot kan simpol ban puli pagkani ka jing tray jongi kan nong la panong kelam ka jing ran jong ki ram ba shnong Basel, thank you so much. Kajing kerjaan jopi nak kapol nak judul function ni. Kiwe kiram bashdong kiwe kidong jakaru kita nak kapol di konsum hari ini. Abang ini perlu awareness program. Ki topik lagi ki subject lagi ki theme ke paper bandong kajing kendit penriu. Ya ki kelas school, ya ki long keme hashnong. Jing hikai ki bang bonjat ni la persyang kat bala. Pagawai ke bang ni bang orang saya sing kalau bang ni ki khot jong kan nawa ni ya kersyan iwe. Ni long ki babon kam ni don la ki jong ki kam bon ni bateng office bon ni ki de ki nong hikai. Na ta kada ni don ke duty la jong ba kia. Hendai wa kata wa ni don kam ki kam ni kersyan iwe ba ni pati ki kam hamto hamne nang bakat kam kanya ben. Berkai ke ba sutunat kalong ba ni kaseng nawa ni mia compete la ni ko bat kiwe bat kiseng. Kata kalong ba padon kam ha ko kinong tumi. Habang i-try ba nung ni mia compete para mani. Ndong kung kata ni competition. Try bet kano kam ka ba sya kamat ni try bet bat ni kersyan. La hasokar la ni hadisnong ikaw bakunta ter. Kaseng nawa ka jing tray ba ka DC office nangta khamta baga district social welfare PHE department police department namar balai ba ni long ki service provider ani kinong yara ha ka domestic violence act